Ta hagani gepor daga donot ke besngongo yo Blei ngawan biang shafi. Ya gaban ai ku Blei fi baro ibu jupet ya gani ke channel. Na khmi nanti ba manta ye Sngi Blei un ker khu ker pang fi daga ni ke ktien ke jong Blei. Maka ei ke bangan sekren berke ei ke bangan sepen pau na ke ktien ke jong Blei. Kadai ke bangan kren ke ne daga jingkit kli ngakren ke ne daga jingsngau tho. Bagadan kampalat kene kektien kebangan sekren shafi ngene gepor. Nga ai kerteng ini ke jingkren jonga lada Khlem u Blei. Long Lehnohei. Ketakade ke kerteng jonga ni ke jingkren kebangadan ban ai shafi hagene gepor. Lada Khlem Blei kalong Lehnohei. Bat ngekwa ngan de kren yagene kektien ke jong Blei haki Bynta gi beper. Ban ngekwaru bangan ong fi gini gepor habang ngekren chapang ke jingdan kam yo Blei ke jingim ke jangi ngan peni fi hakilenti ki babon na gini ketin ke jong Blei ki ba ngekwa ba finum shu ngap malu malan re ngekwa ba fina pelet jingmat namar ke ei ke ba u Blei u pen pau la ne ukren na ketin ke jong u ke dan kam ke jingim jangi oi nganumla bangan kren lut baro kini ki Nongrim ki banga tip na ketin ke jong Blei nrai kawai ka banga kwa ngan peni pi me daga Sngi gadai halor jong ni ke subject ka banga ai kerteng lada Khlem Blei kalong Lehnohei ngakwa ngan ong fi ga ni ke por ngan kren ni ni namar ngayo i ga ni ke wai haga jingyo i jonga bagidan ki brio haga ri ke jingi wat haga pertei barok away kidan ki brio ki baperkhat bakim dan kam Blei dan sibon ki brio ki baperkhat ba dan kam Blei. Ngayon ina ke kitab Sam ladangan pulih hendiat na ke kitab Sam kalanang ke bakhat saw la fi pulih ke khat ke Nyngkong ke wat ke Bible ko ang ubabiet uang halaga donot mdanu Blei. Kabamot ki brio ki baperkhat ba mdan Blei mdan kam Blei. Hagini ke Bible ke keren ni ki brio ke babiet. Balai ki biet namar ngan sepeni fi sharom na ke ktien ke jong Blei. Kidan pat ki brio singaba ki Nyngkong kidai ki brio ki baong mdan kam Blei la ne mdan Blei. Kidan pat ki brio ki ba tip bo Blei dan ki nget yo Blei nrai nda haba ki lei e ga jingim ki Khlem wat yo Blei. Ki shutip yo Blei ki nget bo Blei dan udai Blei ubaim. Tangbat nda haba ki lei ki e ga jingim pat ki Khlem tre setia yak kaban let show Blei la ne ban shania ho Blei la ne ban nget ho Blei la ne ban IT ho Blei ki Khlem le kum ta de ka daw katap ye ringkat kata ka jing ong bom don Blei bat ka jing nget Blei Khlem le shania pa ho Blei de ka daw nga kren ang ne bang kwangan peni fi bakalong Lehnohei lada Khlem Blei aga jingim Blei dan Blei de bekrau David anu Blei de menta ke Sngi ke ni pertega danglong kum ni ko makalong namolit klet bo Blei dan laga jong por laga jong rukom u Blei u deban un pendep laga jong ktien Filapin dan Blei Filapin dan kam Blei Filapin keren persya Blei ada Blei de Blei bana ka bakhat do Blei un job Badai na kita daw nga kuangan penipi na ka Bible abang nga kren pang nga ktien ka baong Khlem Blei kalong Lehnohei ngan peniyo way brio ubastat tama ka Bible tawde Solomon uong nga sam ka basis paar punyo singap ngan puli na kadakhat ka ba ka Nyngkong kani ka sam ka day jan barok-barok ng yala landet ika ka day ka ba kabang isya puli kan rai nga kwa ba pinda pensyong nong rementa ka Sngi fi ida fi puli ka sam ka basis paar punyo pili pintip ba kani ka sam kam day ka jong David kam day ka jong ki khon jong Korah kam day ka sam jong Asap kani ka sam kam day ka jong Moses kam day ka jong no kani ka sam ka day ka jong Solomon 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 udah beri bestar Solomon udah khon try jong David udah bershimi ka khat adien jong David udah beri bekrau ubayo nga kwa pinda yo ita ktien ubayo ya ga jing start ka ba kraw tam no Blei Manu ni brio udah beriu spa ni brio de bapauna babrio babiang nadang senang Andre ni brio na marba start u shempang u tho ya ga ni sam ka ba sis pa punya u ong kumne
Lada utrai tei ga yeng kiminat Lehnohei ki batei ka. Lada utrai sumar ya ka nongba unong ap upet Lehnohei. Kaba Lehnohei bapin kistap bat ban pet mit kata bat ban bam yu kupu jing trai shitom. Nabakumta upanyo tia ya ki ba iit jong. Kadai kaba Lehnohei lada Khlem Blei. Nakatakataw nga kwangan panifi Sngi, bahabaw Solomon usdang iya kaban kren sa pagkajingdan kamyo Blei, usdang nagayeng. Wang ladaw try umtay agayeng, kamat lada Khlem Blei hagayeng. Lehnohei kibatay ka. Nganda kren bahay gani, wala lang ala kren bunsi ni gani, nray nga kwangan kren ni gani. Baw Solomon usdang nagalong yung langsam. Bara bo sedang nagalong yung sam Ukraine sa pagkajingdan kamyo Blei. Balay namar ngan penifi ya kajing kraw jong ni sam. Kadaw kaday banga tip yung new brio habang apuli na ka Bible. Uniw brio tang kabam kabaw bam Sngi. Kaya ringkat bat ka budget jang kaway ka state lani ka state Megalia. Uniw brio uday ka spa kabam la nyaw. Bible ko ang Sngi jong Solomon wat ka rupa ka lang mau kenro mdan kami ka utaw yung sti banyalet mam de daga tamam de daga rupa mde daga no utaw daga ksiar usang ka bniat ati tia aga Jingiasyllok kabala o shrong de ki real start aga por ubam ja daga pliang ksiar u di khuri daga ksiar Uniu priu di bukrau dan lot ke buram ke nam udi babriu tambat. Uniu priu upiang nadang sedang nrei pio uniu priu uong ini ke sam. Balada utrai tei ke yeng kimina Lehnohei ke betei ka usdang na ke yeng. Fi ngan pen i pio ke ni ke par. Hagi ni ke Sngi ngi bakla ye ke ni. Mga i madan ke priu ke beang ba mdan kam Blei nama bakidan jingnang jingstat. Dan ke brio kiba iku mamdan kam Blei namarba kidan ke spa ke po. Kidan ke yeng ke sam kidan ke property kidan ke jingdan jingem kidan ke bank account ke bahaya. Badai na kita daw dan ke por bagi brio ke perkhat mamdan kam Blei. Fim dan spa kadu Solomon. Pimdan jing start kadu Solomon. Pimdan bor kadu Solomon. Pimdan nam kadu Solomon. Pim Khlem dan hakat jaka kumadan Solomon. And I knew brio usngau to bakal Lehnohei Khlem Blei. Nakataka daw ya yeng kesem ngakwangan keren kendiat ni ke pora bang ai keteng ke nil Khlem Blei long Lehnohei ngan sedang Nyngkong na yeng. Ngalayo iyo brio benang bestan ngakren baik kumbang ayo i. Ngalayo iyo brio badan ke jingnang jingstan ke bapalat nrei ki khon ki kiti ki im klumar. Ngalayo i ke brio badan ke spa ke po nrei na ba ke jingpang kawan kamla ya dai ke jingpang. Ngalayo i ke brio ke bapau nam ke badan buram nrei na ba ke problem ke runga ke yeng ke tak ke buram ke nam ke khlemla ya da. Nakataka daw nga kwa nga nang fia kini ka pa nga kreni kini ka kubar kini ka klipmat daka jingkwa ba nga nirap pi ba pinsingaw to ba kum ki yeng ki sama kini ka Sngi ki ba khatdo ka Lehnohei lada Khlem u Blei haki yeng jingi taka daw nga kwa nga nang fia kini ka par shimkiay kini ka ba nga kren nga kwa fina pilet jingmat lada pila shanya palat aga spa ka po Lada pila shania palat aga jingnang jingstat ke education jopi ke academic jopi ke buram jopi ke jingla jopi ke jing paunam jopi ke jing dan jongno yeng jopi teng pi shania dan ke bring shania ulak dan shania ke lok dan shania ke mikpa dan shania ke pateng dan shania ke brio haki kini haki ngakwa nganong pi ke ni ke por lada Khlem Blei Lehnohei nganong pi nakataka daw ngakwa men aga Sngi kat bangadang kren ke ni ke kubar nga Jowai bo Blei un pli ya ka dotno jong pi ba pin sngal to bakani ka ktien ga bang kren na brio jong Blei Solomon no bakraw bo ang ladaw try tei ya ka yeng mina Lehnohei ga betei ka kan mau Solomon Ukraine ga yeng ne ka yeng jong u lada pintip usang ga yeng siam
Kababiang security na bar, kabam dan malaban rung support la Khlem yo ig permission. Rep pimla khang yo soitan. Ke security, ke sulai, ke sipai, kimla khang ke mensim baman. Ngalayo ig briu benang bestat nda ba rung ke jing sitom. Ke jing pang ke depression ke jing mut berkhat da epin ya da. But day na kata daong duai bo Blei un play ya ke jing mut jom pima na ke Sngi. Bapin Sngi tro ba kani ke tian ke day ke bedan kam ke Nyngkong ke ba ngakran ke day hagalong yang langsam. Lada Blei dan ngam ong bapin chisuk. Hare habo dan Blei. Kadang ke jing pelat ke bekrau, kadang ke jing ada ke bekrau, kadang ke jing penem ke bekrau, kadang ke jing singan ke bekrau. Fio iya kini ke sam ngan keren terter na mga numyo por. Kabaning kong usdang na kayeng. Kabaar uong ingini kikitin uang lada utray sumar iya kanong ba unong ap upay Lehnohei kapay siya sinong tao. Keren fi babat ki kam sinong kam tao ki biakit ki kam sinong kam tao ki kam seng balang ki kam baro ini ki kam ngakwangan ong fi gini gapor lada Khlem Blei Lehnohei ngalayo ki babon ki basdang ki banyak hi sini sitai dala ka bor daga jingla la jong man pinya ki sinong tao but ngakwangan ong man pet ki dong ki lat ki locality ki jingjat ki jing ki drugs ki kiat ki jing klumar ki sinong tao nang no pinla ban le ki tala da Khlem Blei. Teng discipline ke brio ke sinang ke tau ke lenti ke be ba teng yeng la jong ke dana preng ke chaka ke be ba dena ke tau ke kwang an ong fi ke por ba don kam palat ye fi ba fin shash scoring ke tin ke jong Blei ba Salaman Ukraine ke yeng ba ke tau poi ke sinang ba no poi ke sinang wang la da Khlem Blei unong ap ke sinang rupe Lehnohei ngakirpat ifi ni ko na mangam song slam ang ni ngakwang anong ifi ngakren daga badan buram daga buram ifi kinong elam snong bapet ki kam snong ki dong la ne snong bidang snong ba e na barit hasor ne nong ndong snong de snong la da Khlem Blei ke snong kan poi shi ke klumar view imenta ki snong ki dong saitan yele kata man pelong ki brio bikin muat yo Blei bikin wat de lenti jing start la jong bat ki paya ke kelumar kat banang mi ki snam ke crime rate kanang bon ke rape case kanang bon ke tu ke tim kanang he ke drugs ke addiction barok kanang kiu ki jing sneo ke bahar kom ke nang roi kat banang start ke pertai Blei namat kat banang start ke brio kat ta ki nang kiar no Blei ban na fikiar no Blei finyo iwat ke sinong ke tau kan paya shi ke jing jaburam shi ke jing le ran Bahkan poi ke jing ke bekrau ia kilong yang langsam. Ngakwang anong fi Salaman Ukraine Jepang ke yeng Ukraine Jepang ke sinong bat ngan penjerong ngani ke por. Deka bangan yalam fi suki jai agani ke Khlem mat. Bam dai tang ke yeng ke badan kam Blei, ndai tang ke sinong ke badan kam Blei. Ngan bu iri ke khtien ngani ke por ke balang ke jing mento ya baro. Singa kwafin company ar ke jing mot jopia bang Ukraine ngani. Magkataga day, karib at kajat benreo, kadan kam yo Blei. Ngadan kajing sngokia ka bakraw, halo jangan niga bang kren, syafang karib at kajat benreo. Ngindang syudap ya kani MP election, ngimtip kumno ka result kanlong, ngimtip kumno ka ri kajat benreo jangi, kari India Brokaway kanlong. Ngiyo ke rukom long jong kesensyar kadar hagari bagajat benriu ke jangi hagari India Brokaway ngila poi hagajaka ke bangi hap ban perkhat ba nakeren nang ni namar ngayo ya ki ba idu jingkerman banang pet ya gari bagajat benriu jangi kesensyar kadar ngayo bagaru kompenya long ya gari bagajat benriu kalau apai haga jaka kabangila kot syaga jaka kabangila janiap jelop bat ngila dan apa ke jaka kabastang ban ngop hiban ngiap jelop fitip balai wat ke ketin ke jong Blei ke hikai bau Blei udai ubakwa ban pet ia ke riba ke jat benriu bat abaki nong yalam
Ka Ri-Bhoi jat ben riu jingi kam don Blei. Finio I kan poi she ei. Ba de nak takadaw nga kenma wat u Jisuk u ong kumne ga gospel ga dong Matius. Kalanang ga bakhat ar ngan puli nak khat ka ba arfusan. Ukren syafang ga jinglong jongka yeng ka Shillong. Mang ngini puli Matius kalanang ga bakhat ar. Sngap nganda puli gani ga khat gani ga pakhnang ba kanang ga jingshai ya pi gani ga Khlem man. Ngan puli kalanang ga bakhat ar ka khat ka ba arfusan ka ong gani gitien. Henry Jisu bula tip iga jingmut jongki ula ong. Kahima nations kamut ki Ri-Bhoi jat ben riu. Kahima baro kabayale makanti kan jat. Ka Shillong ru lani ka yeng baro kabayale makanti kanamne. Mut ujisu kranang ni ia ki hima kamut ia ki Ri-Bhoi jat ben riu. Kabayale makanti fiyo iya gini Sngi. Bagatma ka bajur shabar kadon ray kat bahari le jong kidan ki tma ki bashirkai ki bakadan kajing shun ka way ka party kadan kajing kran persha way candidate but nang ta de kadan kajing plan de ki plan ki bahajar chat ban pen kulmar ban penwet ban yo e ka bor sen sha de lenti brio de lenti ngan ong bay de ka basai de lenti ka bom de lenti so jro. Bat lada ka don kum gani ka kinja jingile mo gani ka ba yele makanti ang ka Bible mo ang Jisu. Finyo I gani ka de ka Satan wanra agari ka jingi ka ban tap ya gani ka hatred ya ka jingi shun ya ka jingi pek sni way ka jingi kno way ka poi siya ka jaka ka ba yele makanti para maki bat da ka ba perkhat ba ki kop lala ka jong bangingin wanra ka development wen wanra ka development bangi kop da ka jingi le makanti bat pinyo I kani ka ktien ba ang Jisu ang ne bakari ka ba yele makanti kanomiyang. Pipet hang no menta ka jaga ne menta. Pipet siya Amerika ka lang kumjohi. Na pipiyo I menchua ki snam mangi dang kam kana samla mangi ngimju kamyo I bagari Amerika ka lang kumne. Ray menta la that lingkrang I gari Amerika ka la pay ka jaka ka bahiyar. Pipet ka England, pipet ya ka baro to United Kingdom, pipet ya ka Germany, pipet ya ka Russia, pipet ya ka jaka ka babon magadan kam tama ka ni ka region ka ri India. Kala don ka kunjak ka jingale ka ba pim tip show ka lenti ka bum tip show. But ngipa ya ka jaka ka ba Jisu ang kari kabayale makanti ka nomiyang. Tagadaw nga kwangan ay katangi ni ka jingkren janga Khlem Blei long Lehnohei. Nyngkong nga yeng kabaara ka Snong kabalay hagari baga jat ben riu. Bala nagari baga jat ben riu jangi ka kinriya no Blei. Ngan penipi ang ni ka parbo Blei. Sngap ba? Blei Blei. Nanum krani gani ang rukam mangan bu yangi ang jaka ka ba Resyangan penipi ba Blei ubangi ngiyalap. Naga history jang ka pertay barakaway. Lana pinpet kimi ginang sinsyar ki bakraw hagari baga jait benriyo. Haday dan na preng jang ki ba kinriya no Blei ba ba kinriya no Blei. Pet yaga bakut jang ki siya no kipoy. But dahil nagkatagadaw nga kwangan pinipi ang nagapar, ngan puli kandiat nagkitab sam. Kalanang ka ba prapuar, ngap ngan puli. Nagkitab sam, kalanang ka ba prapuar, kanakat ka ba pra, ka Bible ka ang kumne. Ngap ka ang, tuyang aw Blei, ngap ang puli nga ka ang, tuyang aw Blei, to bisyari ka kandaw. Ngap aw ang kumne. Nabamen yo kanti yaki jat benriyo baro. To yang au Blei to bishari ke kendau naba men yo kenti yaki jat ben rio baro walit klat igani hakabakat do finyo ila la kalong kumlo gani ki election kawan ganu ke government bala na kawan ga ba kumlo ke jingsen shar lada ki banget lada ki brio ki jong Blei ki pai show Blei daga donot baro. But ki Jowai gani ka Jingduwai ka baang to yang au Blei.
Balada uniu Blei ubangayalap u Blei ubatawi ke benang ke kendau uba onga ke kitab Isaiah bagi jat benriu kilang tangkum sijau hau kiwom bagi jat benriu kilang tangkum u pengit agar tarajur wali ngau krau wali ong balabun brio khmat jong Blei kalang tang sijau hau kiwom Bat lada ke Balang, lada ki banget si telup ki yang lang. Ya kaban duai syau ni Blei banang a Blei janga. Tu yang. Bat lada ni Blei un yang, un kup ya ke jan kup janga jing bishar. Nga khwangan ang ifi, ke kendau kanom la yang khmat jang ni Blei. Nabau Blei, ude Blei uban sayok kenti. Ya ki jat benreu ang ke ketien ke jang Blei. Naga teka daw nga yang ni nga kren. Daga donut jangga jing shirham ba daga jingit kli na kwangan kran ni pi barok iba yang ni iba shakri yo Blei la ni iba snap ni ga jing kran janga ga ni ga par nga yo i ba kanu ga government na ba ga wan nga khamta ma ga ri barok way ga ri India jingi ga ba he apa ga pertai nga kwangan ang fikan mau Blei unum ya la unum su khabre unum su snap pimla ba le kal ba piman barok ye ki ga dala pa ga program jong Blei ba na la dai ga par jong Blei ba Blei un yang Kinsa yo i undalo bishar ke kendo. Ngani tu epi ke Bible ke kren shai ke ong u ubala bani yang khmat jong ni Blei u khot. Lada u bishar tang sisin ke ong kumta ke Bible. Nakita daw nga yang hangni ngam kren ni banong ba ni galawan ke sa ke gomen galalong kumta ngam ong kumta nga khwangan ong fi ni ke par. Kabadan kam ke dai bakan yang ke jing shakri kan yang ke Balang ke jong Jesus Christ kan yang ke mat ke jong try ki ba nget ki ba shisha ki ba yang ki ba perta sho Blei ku ba perta ke sam ke ba prabu ar ke ba ong tu yang au Blei ha ba ong yang au Blei ke mat piduai ba Blei un intervene un lei Blei ba ha ba yang Blei Finyo i kabamlang kanlang bat un pun pulam ia kijing perkat jong ki jait benreo un pun Lehnohei ia kijing mut jong ki kin ja benreo ang ka Bible tang kijing perkat jong Blei kaban ne junam bat kijing mut jong o pateng la pateng benreo ang ka sam ka balai pulai na ka khat ka bishipau Takataw habang kren ni nga kuangan ang ifi walit mut ba iya kri ka jingi ba ngi yo jingger khu nang no em nga kuangan ang ifi gani ka par walit klet u Blei udan la ka jong ka plan u Blei udan la ka jong ka plan kala jande ka par ka ba umrat klau an sa penpau karukom tray ka pisa tingka ka ba screen ni ki jingkat jingki brio ka ba control ka kalang hapok ka scan ka jong ka government barok ini ki gini ki technology barok ba mi kidai ki bala adap dana ka Bible ba ka way ka Sngi kan sapoy ka por haga ba gani ka ri ka chat benrio ka pertay ba ka way kan hap ka jing piniat sipor ka jota umrat klau bat nga kwakan ong ipia gani ka por tunginum di perkat kata ka bangidan ka menta kalong ba kinong yalam jingi ki ba sngaw to ki ba tip yo Blei tangin duai bangin pen pai ga ri ga jingi show Blei light nang tangan ni tu ipi kan wan no ka por ga ba but lana kan poi ga ta ka por kin mau u Blei udan la ga jang ga plan wali mut ba pila ba le ga khraw ni ga prithai ba ne ban pen ka lai ga program ga jang Blei pimla Ndanu nunu brio bkhraw bala balay ni pertem dan manoro upniang mo igis iem upniar mo igis iem ang Bible kaktin ke jong Blei ang sam ke benyob san kong wat kren da ka donut ka basarang ba da ka rendang ka ba na ba ka jingin tiyo ka mo na mingi na sap ngi na ka jingin tiyo ka wana Blei Upinhiya kill your way, but upinhiya your way. But day na kita daw hanggang ni kapar. Ngakwangan kren ni ba kari ka jat beri kari India barokaway. Kamdan shabar na kakhmat ka jang Blei. Wat ka Bible ka kitab Esther ka dan ka kirteng jang kari India. But nganget ba kari India ka dan na kakhmat ka jang Blei. But ngayang nang ni ngakwa bangan ong ipi. Ngakren nang ni ipi ki yo sngaw ka ni kaktian kasi ka mga kren. Bo na preng jang pipi, dan na preng jang pipi day ki banget. Pidi bala shakri kabadan kami ngi kedai tungin pertasyo Blei kumaong ni gesam au Blei to yang batu bishar ke kendau
namar men yo kenti ki chat benreo angat sngaw tonat ikatagakten ban ngada angnot agini ko par bafin sngaw to bo Blei ukwa yang aba de fi bangin Jowai nam taga Ri-Bhoi ke chat benreo ngimtip ka jingsen shar kan long kum lo long dan gibri bedan lala ka jong interest ang kwang anong figan na wan kalong government kalong kumjuhi rega ba khamsni kalong mentabang ipoy atat sigapor ka ba lajan kut ashwabo Blei un kliap no artat yakane ka age yakane ka pateng gane ka generation ka ba menta ba shwabo Blei un kliap no ika akan wan gapor ka jong ka jing sinshar jong ka taga jing sinshar ka jong tomrat klau nakwang anong fi ka de kapor ngi kum ki banget bangin yang ko magani kapor ban pertasyo Blei ban Jowai fi u Blei da fi pet ga Bible compare la ki em ki Philistia ki kino ki compare la long kum no u Blei udan la program adena ka taga daw nga kerpat fi ga kapor ba pin sngaw tho ba ngayo gani ga way ba Lada ka Balang ka bamot ki banget shitulup ko pertay kilang serious falsyo Blei ngikin mau gitu ka kitab ka ba Chronicle ni say kin mau gitu kalau nang ba nyaw khat ba khat saw tangan sipuli kin diat igani namarkan kanang ka jimintoy fi hagani ka por ka kitab ka ba Chronicle kani ka kitab ka ba Chronicle kalau nang ba nyaw khat ba khat saw kadai ka ba usalaman no Jowai utubriu baong utubang puli mena sambi sis par punyo o baong lada utrai teye ga ye Lehnohei ga teye ka lada utrai sumari ga nong ba Lehnohei ba ap ka ude usalaman ubalong ia magani ga pa Ukraine gini giten Ukraine ga jat beri Israel Jowai hadin bo peniang ga temple ulo jong buramu hiara pa ga temple banda bo Salaman Jowai Open kut iga Jingduwai jong ang lanang ka banyaw. Nabi puli ka khat ka Nyngkong abo Salaman ulala pen kut iga Jowai ka dinggal hiana beneng bat kala bamdu iga jingai ngutang bat iga jingkinya ba ka buram utrai kala pendap ia ka yeng gamot iga temple. Bat adin bo ia keren baru Blei hagan iga Jingduwai Blei shem sngaw bahai Salaman. Nabi puli Salaman Jowai ngan puli na lanang ka banyaw khat ba khatway. Kumni Salaman ula pendap iga yeng tribe iga yeng sim bat barok abala poi haga dono Salaman man tau pa yeng tribe ala pa yeng jang uhi ula tau ba tiu tribe ula pau Salaman men met bu ula ong ha u ngala yo sngaw iga Jingduwai jame bangala jet ini iga jaka hala de balang ka yeng jingknya ladanga khang khop iga beneng manam dan slap lani ladanga hukum yo put ban bamdu Yegari, lani ladanga pa yega bayap Khlem, hapdeng gibriu jonga. Ong Blei, yo Salaman. Ladaki briu jonga yegi bala khat de keteng jonga kin penret iladi kin Jowai kin wat ki khmat jonga. Bagian paino na gilinti baman jongi kumta dengan sngaw na benang ngan map iga pop jongi. Bat ngan penkia yegari ge jongi. Ukraine yegari Israel. Nakataga daw kaniga kitian kamday ka bakran mano kran u Blei o Salaman na maudeus iem. Ubo kaniga kitian ka ba ang Lada. Fingan ang ifi balada kay Balang lada mangikum ki banget. Shitlup ka India. Shitlup ka ri si Jaintia. Ngikhat ya ka kerteng ka jong Blei. Ni penret jala dia na gijing sarong ba na gijing sngaw biang baro. Pitip kani ka ba penret jala dia kamot ayu. Kamot bangim sngaw la nala dia bat bangi tip bangi pa ega jaka ka bangi don kam Blei. Dan gibriu gi ba persang man Jowai show Blei bat bagi sngaw kerpang pat jala dia. Kwangan ang ipiyag ni partengin siya krino Blei.
Daga banginum yo I palat itu niami balang lajang rai tengin yo I ya ri bagajat penrio. Balada ki brio ki jong Blei ki penret yaladi. Bagi paino ang Bible. Kin duai bagin wat ega khmat ke jong Blei. Balada ki paino na gilinti paman jangki. Blei kular bon ngona beneng bat un pen kia. Ya ri ke jingina tagadaw. Haga jing sisala nga syukran bet. Hawat ke ri bagajat penrio shang Blei. Hai Blei ula ai tiru haga balang ka met ke jong trai. Bagani ka balang ka met jong trai ke dan bor hadu kata balada ka duai. Shisha jo Blei. Kala ban penkela ye ki aka dabar abaga duai jo Blei ula ban le lot ki aka. Ngan ong biang ini ke ketien ngani ke par. Tapi puli Matius kelnang ka bakhat nriu. Uji suang yo Petras melong Petras. Hari halor jong ni mau siang an tei ke balang bagi kerdap jong ke dujak kinom laika. Ngintip bagari ke jengi. Haga jing shisha. Kadan kami ke ni ke balang ke met ke jong trai. Res ngosi bangi kum ki banget ngi pat ya pra bangi don penmala ke jong kerukom berkhat. Bat ngi Khlem wan kum ke wei ke met ban pertasyo Blei ban ong atrai tu yang tu bishar dia ke kendau. Namar kijat benriu ki lang ke jingyo kenti ke jong trai. Hang ni ngan peni fi kendiat. Balai baga Bible pin puli na ketien ke jong Blei. Balai baga Bible ke thok kum ni. Blei pen pau hau Paul ban thok i ke shiti. Kata ka dei na ke shiti ke ba Nyngkong ke jong Timothy ke lanang ke ba ar. Sngap Paul ukentu ye ke balang yengi ke banget. Wang akentu Nyngkong na margataban pelang ke jingkerpat ke Jingduwai ke Jingiaseng ke Jingaingo. Saujat kirukom duai. Nagabenta ki brio baro. Nagabenta ki siem bat ki bakhrabo tri baro. Bangin yo im ke jing im ke besuk ke bajajar ba ke jinglang ru Blei ba ke besida baro. Kani ngalang ke baha ba ke pediang na khmaru Blei unang pen im jingi. Ubaman bagi brio baro kini yo lat im bat bagin pois ke jing tip yo ke jing shisha. Takadaw kat bangadang kren nang ni ngakwangan peni fi gani balai bo Blei pen ki daw mensi makoi ban tho yo wap supole gani ketien bo ang kentu ye ki bangai bakin duai ban pelang ke Jingduwai ki babon nang tagi brio baro bat khamtam na tagi sim nang tagi bakraw tri ki nong senshar fi gani ke badan kamadu kata ta ba pintip ba balai pha duai namalada ngi duai kadan ke bor. Ladang im duai ke ri jingi kan long Khlem Blei. Padai nak terdaw ladang ngi duai u Blei un shim mi ke jing lam khamat. Tungin kham shim kiai gani ke par ba pinyo I ba gadon kam palat gani. In shim kiai gani na magani ke badon kam palat ke jing im ke jingi. Ai Blei un pelong fi ba pin sngal tho. Ba gani ke badon kam tam ke jing im ke jang aba ke jang fi ke bang kren. Bakat bangan keren na gani ke jaka ngakwa bangan peni sipi gani ke ketien. Ngi keren sepang ki candidate, ngi keren sepang ke vote, ngi keren sepang ke election, ngi keren ngi kambon nilai bon ngi knyum. Ke jing knyum ke manra jinggerku. Ke Jingduwai ke manra ke jinggerku. U Blei kham ongi bangin knyum nang tagi nong yalam ongi bangin ya saat bangin duai. Nagataga daw kat bangan keren nang ni ngakwa bangan penki ipi. Bakari baga jaj benriu Khlem Blei kan poy ga jaka ga be. Manganget bagani ga jingkran kan yarap ipi minda ga Sngi. Papinyo I bala na ngingi pertama nang a Blei to yang. Bishare ga kendau. Namar ka jingyo ganti ga jong ki jaj benriu ga lang ga jong Blei. Kat do ngan pen ipi gani ga ketien. Ngala keren mentan jipang ga yeng. Ngakren jipang ke Shillong, kren jipang ke Ri-Bhoi ke jai benrio, ngakren wat ke jing im shimat jingi. Walay singaw la, walay singaw biang, walay yahat kumto. Namar Khlem Blei ke jing im jong brio ke day ke bamlang jinggerku.
Masya sengotenat ega kitab proverb ngan pulih gani kitab proverb nang makhatway. Sengap ngan pulih gani kitab proverb nang makhatway gani ketien kaba ngasya sengotenat ban perkhat. Kaba uang kumne haga dekat kaba kendai sengap ngan pulih. Uang dalaga sintur ubah Khlem Blei. Dapat baik kita. Ubriu ubah Khlem Blei. Daka ketien ke jangu upenjat ialau para marjan. Handai daga jingtip yo Blei. Ubah hok on pelatnya. Kani ngamut kumno ngamut kibriu kibadan yo Blei. Kidon jinggerman ya ke imlang salang. Kibriu badan ke jinggerman ya tadi kibadan yo Blei ngamut badan ke jingim. Kilong ke jingim ke badan jinggerman ya ke yeng ke sam ya ke Shillong ke tau ya ke trai ke kta ya ke riba ke jait bener namar ubah Khlem Blei upencat ya ke wai. Handai ubah tip yo Blei upelat ya ke wai. Ang Bible. Haduk mentai ke Sngi kidan kibriu. Kibangayo kibe kumakim dan kamblei. Blei ula iet kata-kata yang ngabit ifi. Ula pak yo Jesus Christ baniap ula gadingfna. Udang wanwat yang ngabit ifi aduk mentai ke Sngi. Namaru kuat baga jingim jingi kan omlang Khlem Blei. Jisu kuat cuman syanga yang mani. Jisu kuat ban syanga ke jingim jingi ke dok not jingi. Namar ngidei bandan yo Blei ke jingim jingi. Taga nga kerpat agani ke porba. Kani ke jingkeren ke banga ong ifi. Lada Khlem Blei. Long Lehnohei. Afi yakandu jing ke jingim mentai ke Sngi. Afi yo ke jingim jompi kampai shanuru. Ke yeng jompi ke kelumar. Pi pek ishnang ke tau ke iklumar. Ke riba ke jait benda ke dana ke Jingduwai jingkerman. Syangan itu ifi agani ke por. Ke jubab yangi. Kamdai syuk de kibriyo. Keredo Blei. Ban kerpat ifi agani ke por bapin tip mengide ban pai syuk Blei. Nama lada ngim duai no agani ke por. Lada ngim pai syuk Blei kumani ke por. Ngim tip syunukan pai. Jisu la yap la slam la araja slam ula jan banwan. Tengin ur perkat ke ngakren ia ke jindan kam Blei aga jing imshiman. Ki jing ele ki jing ki wana ke jing im jong briu shiman. Briu babon ki peniap wat jala dia bakim dan Blei. Dan ki briu ki ba ot jala dia penemen sawat jala dia bakim dan Blei. Tagadang ngakwangan ang fi sange naile kumta. Wat yo Blei udana jan jong fi. Bawat hagi ni ke poru ngani tu ipila da ngadwai pinyo asngau bo Blei unwan hagi yeng jong fi. Ngini dwai no hagi ni ke poru bat fi. Fitip ngakrani gani ngaklelang ke shnong ke yeng ke sem. Ika jing im shimet. Kham tame ke riba ke jait penrio. Mangayo ika ika bam ilong. Andai ladang yang man duai. Nda bo Blei yang man bishar. Finyo un penbait dot eki baro. Tunginet ini duai bat nga gani ke por. Rafi kloban pai jo Blei duai gani ke por. Ngan duai nam ta jong fi. Kutrai gani ke por Blei nga yang khmat jame. Haka kerteng ke bekrau tam ke jong trai jengi u Jesus Christ. Mela ai hangai gani ke kerteng jong gani ke jingkran. Ban ngadangit a Blei bangayo ko pa bangi don kam ya me haga jing im jingi. Ngidon kam me try haga yeng sam. Ngidon kam me a Blei janga haga shnong ga tau haga riga jait ben reo. Ngidon kam me try a Blei haga jing im ko jingi shimet. Pelat igini ke brio ko pa ke badana preng jing shate ke bobon ko try. Dala di kinom laban light, negi dan kami me a Blei ke jing im junkie. Jisu ngadwai bamen kta iki bagian pai shme. Bagian yo shem gen try ke jing im bam jikut. Bagian yo mat ken try ke jing kta ka betumai. Ban ngadwai ru shikan tienam ta ke riba ke jait benrio Blei. Hadian ngene ke election a Blei ngadwai. Kandan ke kti ke jame yang mame a Blei peniat ke riga jingi. Angin yo se sien pat kandan ke eke bekrau.
Kabamen le agani ga riba ga jait pen riu jingi. Try ngim ki jingmat. Ki kamat jingi gi long tang shame ablay. Man ngi ailut shame ga buram na matang ni ga por ga bakodwar. Eke keteng ga beton bor tam ga jong Jingiduwai. Amen bat. Amen. To blame kur khui fi. Ngayon siya kan do biyang gawe pag Sunday. God bless you.